pozornici se nekako trudimo staviti naglasak zapravo samo na film, a onda govoranciju ostavljamo za dan kasnije. Tradicionalno već ne znam koju godinu za redom, rekla bi praktički od početka Liburnija film festivala sa autorima filmova čije filmove gledamo noć prije na ljetnoj pozornici, razgovaramo sutradan u kafe baru Eugenijan. Piće s autorom svakodnevno počinje u 16:30, tako da se naslanja na naš off program koji počinje u 18 sati u Vili Antonio. I cilj tog druženja je zapravo upravo to, popričati sa autorom, dati odgovore na neka pitanja koja možda je publika i gosti festivala koja su imali tijekom gledanja samog filma, družiti se međusobno i sa publikom i sa autorima, tako da mislimo da je to zapravo neka bitna i svakako zanimljiva popratna aktivnost festivala. Sa kolegicom Jelenom Maksimović ove godine vodim prvi put radionicu Liburnija Festival Dokurav Kat. Riječ je o filmovima koji su već u dubokom stadiju montaže, znači da su otprilike ili pred nekakvim takozvanim prvim rezom ili već nekakav narativ imaju definiran. Radimo sa polaznicima iz cijele regije i riječ je o 6 filmova. Jako su emotivni projekti, mislim da iz dana u dan doživljavamo svi zajedno nekakav emotivni roller coaster. Raznolike su tematike, međutim svi su zbilja nas ugodno iznenadili svojom kvalitetom i zrelošću pristupa temi i smatramo da će zbilja izaći jako zanimljivi dokumentarci od svih polaznika. Radionica prvi put snimam je zapravo namijenjena uzrastu od 18 do 35 godina zbog nekakve homogenosti grupe, a posvećena je tome da se prijave osobe koje ranije nisu imale nikakvih iskustva niti sa snimanjem zvuka, niti slike, niti bilo kakvim takvim proizvodnjom audiovizualnog sadržaja, kroz koju zapravo onda s polaznicima prolazimo sve te osnove i rezultat radionice je to da napravimo neki kraći film. Krenula sam na te radionice iz razloga da pokušam naučiti nešto, kako se snima video, zvuk, kako se montira, jer smatram da bi mi to moglo koristiti možda kasnije u radu. I nekako sam pokušala neke stvari koje sam možda radila na fakultetu, probati snimiti video o tome. Taj rad sam vam reći radila zajedno sa svojim kolegicama i pokušat ću snimiti sad nešto i snimiti možda kasnije pa da dovedemo to do nekakvog kraja. Imam ženu koja samo leži po cijeli dan. Zašto si stvarno ljut? Ja ljut. Ko kaže da sam ja ljut? Tema nasilja, psihičkog nasilja, verbalnog nasilja unutar obitelji mi je bila zanimljiva i već duže vremena razmišljam kako bi mogla nešto snimiti na tu temu. Samo, Čaša? Šta se guraš? Vidiš da pernu tvoj nered. U filmu koristimo neke elemente psihodrame. Mi smo taj film snimili u jednom danu. Nas 3 smo bile, Irena, ja i snimateljica. I ona je rekla da je nakon snimanja baš osjetila jedno olakšanje i smatra da se toj temi treba pričati. Neće, sam se razvela! Zapravo je ovo bio moj prvi festival sa svojim prvim filmom koji je nastao na školi dokumentarnog filma, na Restartovoj školi. Taj film je imao premijeru baš ovdje na Liburniji. Tako da Liburnija ima jedno posebno mjesto u mom srcu i uvijek rado dolazim ovdje. I druženja su super, atmosfera je baš onako opuštena, uvijek ima dobrih filmova. Eto, i stvarno jako volim dolaziti na Liburniju i u Opatiju. Čast mi je ponovo, da sam ponovo tu.
Jedna od nas je zapravo dokumentarni film o seksualnom zlostavljanju djece, ali ispričan je nekakvim suptilnim načinom kroz moju godišnjicu mature, koja je negdje 15., 16., 17., niko ne zna u razredu koja je. Ali mi smo svi primili mail od naše razredne kolegice koja je iznijela svoju životnu priču i nakon toga smo se našli. Ona naravno nije fizički bila prisutna na večeri i ja sam zapravo pratio naše reakcije kako se mi nosimo s time što znamo i sa našim susretom nakon 5 godina koliko je prošlo od prošle godišnjice mature i koliko je nama zapravo teško progovoriti o tome što znamo. I zapravo tematiziram temu koja baš nije u javnosti nešto razvikana, a to je seksualno zlostavljanje djece i kako mi kao društvo se prema tome odnosimo. Puno vremena sam provela misleći zašto. Više ne mislim o tome. Glas koji čujemo na kraju filma je od moje razredne kolegice koja je poslala mail. To je njezin autentični glas. Da ne bi zauvijek ostala u tom krevetu. Sve ostalo nije nikako išlo. Jedva sam preživljavala iz dana u dan. Em je bila prva zapravo koje sam ja iznio ideju da bih htio snimiti film i tražio njeno dopuštenje na što je ona pristala i onda sam išao prema razredu i ona je bila uključena praktički u cijeli proces izrade filma, ne preaktivno, ali bila prisutna i vidjela je prva rough cut, vidjela je prva trailer, vidjela je prva final filma i na kraju smo imali zajedničko razredno gledanje u kojem je ona bila online prisutna. Svijetu interneta, kad djeca imaju internet, sve. Zamislite da je imala Facebook, da je mogla vidjeti, gledaj, da je sve siluju svoju, prijavila. Film koji je snimljen za nju predstavlja neki most između dvije stvarnosti koje žrtve žive, a to je stvarnost u kojoj trpiš nasilje i koju se moraš emotivno isključiti i ova stvarnost koju živiš van ta 4 zida. I onda je rekla zapravo da ona po prvi put vidjela da ljudi s kojima je ona boravila u srednjoj školi razgovaraju o njenom problemu, što znači da je izašlo van ta 4 zida i da je to za nju imalo iscjeljujući efekt.